Kelang kari kasi jongi hi ngi bana ya ka jaka kem ka babna nam bakata kalau putan roy. Gimna len kata. Kene ka jaka ka dei ka bala bananam na ka benta ban ai ya ka jing sumar lengba jong ki dawai ken bat lengba jong ka jing kem jong kini ki brew ki bala yo ya ka sap ka bakar pang no blai tra ken rat ba kinyarap ki brew ki bapang ki basitom. Te ka nam jong ka tan roy ya ka tangel ya tep pila sai sibun kita kinong kem ki batbet kinong sumar lengba ki dawai khasi ki dawai ken bat ki batwit bar kalalong gajing kerku ya kani kadong kathain ba kalalong gajing kerku ki babon ba ki pelawan sumar na keleng sadong jong kari khasi bat jain tia ka jongi tingamud su ongkum ni ba laradei bandon ki katu man hakane ka surkar ka yakhi ka tuka ka banya ambu ka tuka spa ne ka isi po lumpong den te gajing sa banadei ban bu ka jaka kembreu te kala dei kum hakane kisno. Karena kalau abiang bandon ya kata namara ya keren ya ka kemet hi bakam sutu jana ya ka kemet di nong thonroi katu ka kemet ka bakakran sukar kam tadi ka kemet katu ka di ka pensmik met kaya per ka kemet ka pensmik met dan dari sana ya baki kemet ka bot keralong ka jikar khusisha ubapang ru rayo jingkia katu tu bakia upang pemam handai kene ka kom kemet no sene te kebot ubakador ubay Teka basuto na kalong bangiwan niya lap eleksyon hang ne pilay dan kum kita tingi pat hang ne ngiwan ban ne kren ya ka sensyar ka kadar tingi kimilen ti ba hang ne fenroit lada don ka baken riang ka baken rop rungin ya penbaik ka sensyar kadar dem be ba namar kata kadahon ya fenroit ngalayo ikat kum ka rekod bila ai ka jing sensyar ya ka jing temu ban warra ya ka sensyar kadar ka babet ka bakut ka basuba ka balayalap ka parti pra keleng sodong bangelayo ya ka full support na kene ka sodong dem ba sai Gilayo e kasi kersan ke barat ba ne kasnong namar ba kidai ki breu ki bakwa ban penkot ki bapang ban penbet ki bakedor ban ora ya kajing ramaramot ya ka bakendriang te kumta hiru pile aka sensar kadar skong pha ban ai kajing thapti ke bajam naga banta ki dong thonroj baro te nang ni ngin yo ya ka terapi ke bakrepang aka sensar kadar ngin peni ya kajing kersan ke jongi ya kene ka polisi ke batmai ya ka ideologi ke batmai banwara ya ka jingpen pek haga sensar ka kadar ka jungi kata ka dei ka bangi ya kwa ngi angnot ngidang yawan nang tay na po thang sning ta ka basngot na bhaga te jialang galong ba ki nong thang sning gilayarai ki ba keleng saudong kari khasi i doktor ba skam marbo imdei syu bonong terak tak tak bala pha ai mai na yeng handrai terak tak tak bala pha ki nong thang sning ti hangne thun roj pade nginyale kumno habara ngidei haga ju ka dong kathan ngidei haga ju ka konstitusi nginya snolang ka we kasur menjur pa ba namar naman nagane ka konstituensi nagane ka dong kathan jong pi ngin sei yau so peni imdei tang hapo yeng dor partawan jong ka jala handrei sedu sedalhi baro sikata ngila sei kiso tang ba kiso ki bapot mentangin sei yau so peni menjur pa ba namar kata kadau ai ya kejeng kersan ka papura yau ne ukane dia ubangi kum ka parti ngela yasai tingam kwa ban keren sibun kapor ngasukwa ban batai tang ya ka we ka kitian ti pila ayo jing mut ne pimpat yo ka jing mut ne kan ka kitian ka bangi ong nong set syukur te kidan ki jing batai ki ba pher ya kan ka kitian nong set syukur ten re ngala yo ya ka khana no we tu men ngong nang no ko wan kan ka kitian nong set syukur Uniu tu menu batai wong bakane ka kentien nong sot syukur kawan na kawe gejing jia. Bakata gejing jia kalong gumne baha kawe gesnong udon we unong set. Ba uni unong set ulong upat tibet bahaban set. Karkum gejing thu gejing khana kan ulong upat tibet bahaban set. La bana ya kanam jungu kat sebalai kemot ba ulong sisa upat tibet ban set. Lara uset kalane uset serwaro kemot kibreu kipang ya kata gejing baham gejong Banai kata kanam ka jungu. Lada jam ba phim jilia ai ka kti ru ati kana ban jilia ai ka pliang. Lada jilia ai ka pliang ru lada ai ka kti. Ka jing tibet ki jungu tau nong set kalong hadu kata. Tenamar pala bana kata kanam ka burom jungu hago we ka sien kladon kata ka jing khawai ba ka sunong ka thau. Tenamar pa katon kata ka jing khawai ba ki ong deben khot yo ni. Une udu chof bobet. Ubat tibet sisa. Tela khot. Temde tang yu marwai ne marba umla hat khot lang seki assistant le ne kinong yarap. Tambau head cook lene head chef dei mau telah set tika basnusi kalong ba ndala set ndala ya bam sibet sedang nagaja
kajaro ka bakhawot. Kajaro ka bakhawot. Pait sa kado, mat ka bay kado, kalai ta makhlam lo. Don sa ka bay kado, kata kado apat ka mulu ta kaladon tambala ingkong. Kala ingkong kata. Kadon sa ka bay pat kata li kado sniang, iruem imruem supudeng. Hakikitin kasi kiong irot. Kibabam ya kata la tikinakin penhar kepo. Ti anda haba kili osno ya kanam ka jing tibit jong tau beriu hadu kata unong sher ko tibit hadu kata handrai onda labam pat kami hap kata kata ka jing mam ka bagi iu hang ta kimi ba une udai unong shet uba syukur kami kena kegentin shet syukur nang ta om nutumen kakhana ka bangakwa benora hang ne ka jing mut ka bangora na kene ka khana ka long kene bahagi ni ki khiniat sngi le bagi ni gisnem ki beladep kadon ka advertisement yung nong shet ubat tibit hagari ki jongi kat siya balat dap ka ka advertisement ki surok sinong ki jongi ka tay ka highway jong ka nong ba silong ka jongi la dap di ka advertisement ki jongi bagilong siya ki bat tibit banora ya ka roy ka par banora ya ka development banora ya ka AK dan ri ka bakhadu ka bangi pa iba ngiyamat hamadan ngaso mo niya prihar ka po kaya kibangi ki paiba ngi amat hamadan niya kata kajing ada partais ka jongki kajing penpana ka jongki kalong markongpong tengah ngau ba tu kat ni ki beri ki badan ka sarkar menta kila dai ki dong set syukur jong paiba kata ka dai ka bangamut ban wanyalam jing mut hang ni kata ka dai ka bangi lesem ba ki bangi amat tenre kampat kut ka khana tangang ta kampat kut te uniu kini ki paiba ki ong kumno ki uniu nong set ubla abranam hadu kata kumno pa kani ka jingbam ka bangi ba mangi kambang bat kamlong kay ka daw on the lewat ika jing sisya baru koy kalong tangkat ni bagi jingta ki babang ki basngam ki bausyat mau kadaitang na kabanta kalok berkikun ki jomo tengkhatang berki perlok ki jomo tamnang ta ka bakawat sula ay perlok ka bangamot banora kani kesnong ka jong pi kalong kidon kita kidong perta ki bela advertise tadi kum ki beriu ki bawon ra ka roy ka par ki bawon ra ka development ke handai nga i bagilom kum kidong set ki biya bam snyam rai ya bam bang tang para bagi namar kata kadau kaleng sodong kari khasi bi i menta na kaleng jongi ka PPP ngila sai gitu ki siphauteli ki mat jeng dawa bar ka waini ki mat ki bangi ora hangtu kalong saphang kane ka thungkam ka thungjam ye keren spang ka tungkam tungjam ong be sikintien dang ngiri luksa na kane ka khana yau khiu do jong ka DSC yau khiu do jong ka MPC mano babam singam rai dei tang kini ki be bam singam rai paramaki si yin chisam bar ki badon jing dei paramaki nama kata kadau kamdon syu ka transparency kamdon syu ka accountability itu ki bedan hang tu ki parakum tu ki yo bam yo akam ru parakum tu te paramaki ki yo nong Teki kam kontrak ki kam netrai kembe compare dengan i tang ki badan jere bat na kalian cuki kila perpana pa iba ba ubadon bat ni daga sentek ubam don bat ni do bilore te kata ke de ba pili i pa iba tena ma kata raw kani ka isu ka bangi karan haka sensar ka kadar ka de ka bangi pa iba ni la mat hamadan bat ngila snowtu bat ngile i le ma kani ka jing sensar nama kata raw ni ko apan pen Igwa benora eka sensar ke bakut ke basuba ke babek bat ke banlong ke jing terku sisa naga benta ki pai ba jongkari ke jongi nama kata da ku ke pai ba karon kami ngi menta bangin pen kelano ya kene karo komje jongi ginong mikmat kam deisu da kano ko wai pat kalenti ke ban suan kro ini suan penbe dangi the di kibo jongi em hane da kalenti ba kanongrim ka bang yu i ya kathong ke batana khmat jongi ba kata kalong ban pen orlong ya ke sensar kabakut kabasuba bar kababai khadu so bangan song amar bakapor lanangya tingidon hanne yau kortong jongi ubangi ngwara ban terwa khama jongpi kipai ba bapin sngobha ban ai ya kejing kersan te nganum keren sibun ngan perkermau tang iwe iti itu kanai balengkot habangan keren spang jongi bakata kalong gene nako abang si kentien ding sia tambalong ban ai si kentien le se yo pimla ban digest ngan ai deka khana bakar hamsuk ngaku apa ni tu berkan mau ibi katu kapures kam siapang utu wei usim uba mut banjir yang sok sesor lene uban long unong simti pateng ye kakhet sih
Teunya usim upadon ke jemut ke bakhut ke basubah bakwa panwarai ke sensyar ke babek ke hima ke jongu wong ya kan ke khatsim nganam la banai hau kun jonga namar kani kamdei kanong kanti jonga bar kamdei kanong pating jonga yeng ke sem jonga namar ngangam ngai haga dynasty namar kata kadau lada gidi ki kun jonga ki bahayeng ki bahasem jonga ki kur jonga kat badai ngangan ai baik daka lat kalenti ke balai lut ke baro kila bani simenta manu bebitam ban sim ya kene kam hadin jonga tinama kata uang ban le ya kani ngadan kam ban le ya kates dan kam ban le ya kates pat swa ban le ya kates ngade ban ai ke advertisement ngade ban penpena pai ba manu ki bakwa ban sim ti ke khatsim hadin bangangan song thai no tela ai kata ke advertisement nakli ah kijat jong kahima tikitu ki kon samla ki bak long interested ya kene kam kiliyawan apply para kiliyawan apply dia bantes dan kam banwara swa ya ka physical test bantes swa ya ka string jo ka met ka phat namar ban long kat usim ban song ka khat dan kami ka personality dan kami ka format ka phat kata kalong ka dan kam te hable ka physical test dale ka physical test la penmare kata kamadan dan padang kita ki spangut ki bawan apply ya kata ka kam hakabak hadu lajit tang ya ki sipangut ki top 10 tang sipangut lajit ban lagi ni ki sipangut dan kam tang wai ban sim ya ka khatsim ane ban long usok sosor jo tau sim de nama ka kadau hangling ngidan kam saya ka spiritual test dan kam ban tenju pa dia ka ban sim de ban tenju ya ka ban sim ule ka we ka kam bar uang ngane uang no sim ya kini ki sembai ru hadem katu kene teli ki sembai ru hadem ra sa yeng thung hai gini ki sembai ru hadem hadin lai banai so banai kat badai bula so ne ru hadem di onda pila sumar bhai pila aisbo pila bhai sawanra hapo ka hima ngin pelong ya kedora barba ngin pelong ya ka exhibition te unu banang ban sumar bha ba uru hadem uba ibang tam uba sngai tam uba stem tam bat uba internet tam uba ki nong bisar kan bisar uta unlong unong job digini bro subhongot kilelek tinalelek kile thungi kita kiru hadem gi jongki tekai gi beja te baro si phongut kile thungi no hadem to ba sosi kalong ba wairu omdon ubami tau sumbai ru hadem dan bami unu sumbai la thung la api te ru parmi la ap arti ru mi lai te ru mi hado si brai ru unu sumbai ru hadem mi la ai la ya ai yuria la ya ai subo haban biang krami atat dot tekai gi beja kalong kendai ngut na kita kiong kene ka kam tem longsu tikiliwat no do wei sumbai ru hadem liwat do wei sumbai ru hadem ki thung bujuli no haga jaka jong utau usumbai ubaklen mi bal ai ru sin ten dala thung na kita ki wei per ki sembai bakile athiat na yo o kila mi kila yang kila kira sang bha kita ki sembai la itana bha hande jon tang wei na pring kita ki spongot uta tu uang katu la dum kasni ke jingem jonga katu ta lakut ngalarem makane ke jingele namar uniru hadem mi ula suap ula susong hayeng ula sudua ya ublai hanre khalambi utau sumbaro dem sanoru tegine ki khimbai ngot pan onda habaki i kada kawe ke sni sekoi pat ulami kiong habadon ke jinge komne tinge de berwa ikilanti tikila sem sudah kita gila galanti kila yo ki sumbai ke bai tenat kilami haga ba khado la poi kata ka ayom ban orna dala ot kita kiri hadem kila ira akata ka exhibition tegine ki khandai ngot kila warra ki so ki bai tenat ke jongki te une wei ulawan ba pling ora thap da usuan yam rem ke usuan kai te haga ba khado la bisar kita kinong bisar bodon borom te satang ban ai no e ke jingjap patan nama udon wei ba khambit baru dem bai kleng bai tenat ba te satang ban ai no artat ya ka result hade usi em uang sange eswa te nakalan kita kinong bisar kila pen sange no ban ai ya karai te usi em uang suama pen rai ma pi ngan rai mana wong kartum ke jing pet jong pi kini kilaingut sangut ki basakmat bau ne wei ba khamtam le se unyo ya ka nam jo ke jing job handai wong an pen bana hang ni bau nong job ya ka ne ka thong ha ka ne ka kenti ka pamenta udai une uba klam wan ra yau iro dem wan ka kati sudah kai kadao kolong ba kini ki sembai ru hadem bau sie mula ai kidei ki sembo ru hadem ki balada pon ha ka ding lai kenta la de tha ha ka sni artyo teu ba de pon ha ding ban ubala de tha ha ka sni pinda tung sa no mi su de namar ba
Kini kiwai kisemba ummi kilawat duwai patban bujuli ba kilawan rae kita giso. Hade unewai pade namar bu klemmi kumba ulong uwan uya tuang usiem uturu hade mapiai umlong. Te hangne uang usiem. La datang ya iwai isembai ru hadam pimpat laban syania. Kumnu pin syania ya kakek sim. Nama kata da uyo ya kacingjap. Nama syamla syukor kumba usumbai ula ayu sim kumbolong kumtahi wane tu sim mu ay ka report. Ya kata kaktin pereng ki ong ka integrity. Unew kan dia bangingi sai ka parti syua bangin ay ka tiket. Ni ka jinglong ka ba kong santam ka ba kamar kamdai ka katan kamdai ka dikri kamdai ka egay ka bangiwat na ka parti kalong ya ka integrity ya ka jinglong hok ni panong bangilong ki angel la ki bri ki pambakalasu pambiangsu handa ki bri ki bala pan sanya kata ka ka padon kame te haga jing itu janga uneu bangiap wara na kalian jo ka parti jungi kumukan dia da pedang jopi udai bri ubadon ya ka integrity ngangala itu pai ilastan mangilaya pulelang ngilaya hikailang ngilaya trelang ngilaya idon bantah hagi bun tilik gilang bari nga syamba idon ya ka integrity ka jinglong ka pala ban sania tena magata daw ni penkup ya kende kelengkor hai tenri ka bakado ka songkarai pi pai ba tengi nakaliang joka parti iwan panpan ya ka jingkarsan kata kalong ka berangkam tilarang ngim don ya kende ka jinglong ka pala ban sania ngane tu ipi kumnu nginyalam ya kejala ke jongi ngingi keren spang ka clean politics kaca bangilai bangila persang mentalang bajong ka district council bangila yo ulakam sensiar banai ke jing sensiar ka bakoi ka basubah ani tu ipi ka jing sensiar ka bakoi ka basubah la ne kata ka clean politics kasdang nai kasdang naga jinglong ka basinat dan wei profesor syua bangan wanyalap election ni kini kinet sngi wa yang ngai gini kikintin syong semai uang ka kamram ka bahakmat tam jong briu kadai ningkong yala ka jong ka jingi tiplem bad ya kapurong. A man's first duty is to his conscience and honor. Ka kamram ka bakong santam ka jim jungi briu kalau ningkong ya ka jingi tiplem jungi bad ya kapurong. Lada ngila thomno kata ka jingi tiplem jungi lada ngila thomno kata ka buram ka bangitan na po jungi kata ka integrity jungi kalau sentut no na kiki jungi. Barabang keren sepang ka clean politics, keren nado kapor bangi campaign haki election gitu. Ka clean politics, kasdang na ka clean campaign. Pi ka jing campaign jungi ki parti pra, haman ki jalang ke bangi lek ki barit ni ki bakraw. Don pandal. Nampa di hadu mentabakan don pandal. Ngim don pandal. Namar bantau ke pandal ka skala penut si hajar, ar hajar, si pau hajar, kita kham he le kilut de kilak. Te katu ke jing pelut put kamlong ke badon jimut na ke banta jongi. Te sumut dor no mantayo don mano re mano. Ki bahag ke jing le campaign election ke jongki, ki pelut de kilak pada ki paula. Senang ki pendal ki bai tanam. Ai bam, ai bai kali de dong sadong. Ngang ong kapiang kata de pilih kami le. Tama hatu kata kapisah kawanang no. Kami nak pelajong pi nak hard earn money jong pi nak omset jong pi nak kami nang no. Kabang asyat tu yang kalong. Payo ya uding belai. La thli nak kitrat jong uding belai. Kata kabang asong serkai. Yo dak kapisah de upai ba pi pendengkam haki bakom kita. Banyalap yo upai ba. Ngasngo kalong ko jing syukur. Terima kata dapat ba ngingi sedang ya ka campaign de kalenti ka bakoi ka basubah. Kini kijing lut kijing set ngia share para mangi to ya I'm pisan I'm pisi pau ngi ngenda pen kami di pen kami pelut sibun te ka clean politics ka sedang na ka clean campaign tena makata raw ngingim juya pen be no ino ngi khot be de ka jing ngi kai ki pai ba ngi persang ber pet ngotu iki kata ka de ka pengile ya kai ka baki we gile ngim toran kamthan ban da kuslai tama sulong no lada ka kta ya ka pisa jong pai ba lada ka kta jo ko ho ki pai ba ngim la ban sangap jar kata te ka basai tena makata raw ko ki penong song iwara ka jing kerpat akmat jopi skobha ban yami pai ba ban ya ai ka jing kersan kuma pila ai gini ki kiniat sngi agi kiniat snam gi beladap ha ka jing kersan ka jong pi ya kene ka parti skobha le kumta ha gini ki por ki berangwan kan mau ngai tu ipi ka sabalik ngai si elap ya kene ba ngi ha pori india ngi don wei brio ko wei ka bot one person one vote handai tang ha kene ke mp election manta kan mau ya kene ka wei ba pidon lai tili ki bot ban the But dia gini gilai teli kibot bantet.
พินฮับเทปตั้งขีสินเทปกบฏกับปนิงกองกับพินเทปอากันในการ MP election กระเดกับบุรมบัพินไอใหญ่ดรริกีบักตากระเดกับทริบิวlalu orang kanu ke buram bagin ai bagin siu Dr. Ricky ke day bagin penpau hakan dek election ke pemerintah. Ha ngile penpau ngile jaumat ngile penpau ke jing snolen ke jungi. Henry ladang ke day bagin buram ye ke mensim ke badalai no ke jungi. Ladang day bagin sin buram ye ke legacy ke jungi. Ngide pen ai ye ke ne ke bud. Bar ke yaro I bar ke bam tek bud ye ke parti jungi te ke so ke jingi bain. Menjur pai ba ban le akum ta. Ki pelawan ne ke meeting. Tempat dikena apa ai mat nom ta. Menjur toh kata kawai kebar kabur ke pintep akan ke MP election menta kadayu kertong jungi bangila sai bakata kalong yu candidate jungi semua ban ai ke jingkersani uni uban sim ya kene kelengkor kam dei ke kam ke bajam papilai sipok parlimen ban keren niki mat niki isu ngilong ke parti ke barit ngiwan ke state ke barit te kam dei ke kam ke bajam tingi don kam ya ke jingkersan ke jampi ban yo ai ke jingjob ke bodon buram menah kene marsin job election yu Dr. Ricky ka bora kawai keri India ka phaik mat sai barak kawai ke parlimen, barak kawai ke India, kila snow lengo bahangta apa mele khalaya, don kita ki khasi, don kita ki riulum, ki balak pan punjab election dekan dekalenti ke bakut ke basuba, hakapaka pertai India barak kawai ke lengo ngan. Dikata ke dek jenghikai ke bangila ai sekeri India barak kawai, ingin penpau yang sasisi nak dekalenti ke pemerintah, ingin ai ya ka thumping majority kecengkersan ke barat ba, ini bukan dia dikejungi. Kapalai kabut ke bapin tep season tep ang nekalong ka mandate bapin ai sa ka party karai bapin ai sa ka party banlong ka jing amin siem yo president rang ba jungi iba arden malabas saya moy uniu di urang kan I urang pawar ubala sacrifice la ka jong ka jingim la dei ba uba arden ukwa ban enjoy la ka jong ka jingim ka tau de minister dem dei ula de yo long deputy chief minister ndo ka tu ka porjung ba kulru man ki ke sarkar ki ba ujab election ba arden kamot ude bendon bi kakak bener rang mali ai katar handai ula kentat kita ki baro ada ka nongrim kambiang ada ka principal kambiang uba arden uang tingai I benu urang ba ula lani ladi ula sya sitam ula duryap ula ya ki kan ne na ka benta keri bekerja benreu tingi de ban kersyani lemna de ba ka don ka sur jong idongi ba arden ngane tu ipi kane keri bekerja benreu jongi kanumyo ya kade kejingi teli ko makalong manta ngila sai ki riu kraw na idai ben riu iba tang sitro ngila sai ki riu kraw ka India ngila sai ki no ngalam bat haka history ka pangapuli mengai ke cak ben riu ko jungi ngasemba ubriu ubadon ya kita ka ya kata ka jengkersian ka barat ba no pa iba kadai ba arden ngampat kan mau ha ngampat don na ka por jong Reverend JCM Nicole Roy ngampat don na ka por jong I Profesor Jiswell kila dai gino yalam ki barat ba ka tu kapor hari na kajing sngotu jongan na kajing patai jong ki rorong ba jong kapor ubalala ban penye teli geri be ka japan riu udai tang ba arden ban penti kena ai kajing teli jong ka japan riu ko jongi menta kalau pihak ai kajing kersan ka barat ba ye kene ka parti ka jongi ka ba house nem ar hajar bupra ngi kwa ban script ye ka history hadu menta ha kajing pek jong ai ka history empadon ke parti ke bayo ya ke absolute majority haka yeng do bartawan bantau sorkar marway like no tang haka tu kesnam haka na ispa nyu puar badang mi ningkong ke APHLC haka tu ko pori mar kayo life puar sit kan ne kadi ka parti ke balaya le ya ke hilsti adu kesnam khat kandai ispa an rupau laya kun sitam onda le election ru kayo atang life puar tengi ke pengikwa kan pentikna ban penpau sa ka partai baka jingi teli kalawan hakari ke jongi kalong ba ngidi pan tam ya kalai puar bat kata kalai puar ka paningkong kadena mau konro constituency nang ni napo thendroj kan stang nalaran pe jongi menjur pa ba kata kade ke podon kam balada ngio ya kane ke nambar ngin peni sa ka partai ngin thau ya ke history bahadin jong ka 1972 ngila wanra ya ke jingi teli ya ka riba ni ka jai ben ko jongi kane ka political unification lengba jo ki vote ke jongi bagen yo ya ka jing sensar ka baklain ngin yo ban ai ya kata ka jing pentrekam ya kita ki polisi trekam jongi ki mat ke bangidon ya kita ki jing pos ni ke bangidon na ka banta kri ka jai ben ko jongi kata ka dei ka ba ngip perta ya sngoba ban ai ka jing kersan ka jongpi teli telan hauni kortong jongi bat yaine scam ha ka ne ka jing tumu ko jongpi hadu bondowan arpo pra bar ki we par ki por ki banwan ngin ya trelang regat-regat beba ngin yo ya ka jingjob ka badan buram ba ka khado ya kalong ba ngidon kam ban phai show play
Kata gede kenong rim ke pengiang. Ngi kat sa bengilek, ndade bengialap ya kata niam ke jungi ke bengidon, hande ngialap ya ke prinsipul ke ngiang baka sensar kadar ko boong ilit doktor ki eje sekon kadai kepala saindur dau belai. Hakari India nitip baka de ke secular country. Pimla ban penyakle ya kaniam bat ka sensar kadar. Ya ka sensar kadar bakaniam haban penyaklat kalau enggak besai. Handai hagajing sautur ko jungi kalomba. Ngimla ban penyaklat yau belai. Ya ki jinglong ki jong belai na ka sensar kadar kabakut berkebasuba. Kata ka de ke bengiang sengob hangin pai ki kmat ke jungi show belai ngin tabut na ke jingduai ke jungi baka ne kabut ke bengi ai ringkat lem baka jingitip lem ke jungi kumong ongi pi menai. Kata kanwanra ya usok jeng job barkan wara ike jengkerku ya keri bekerja beriyo. Tang bagi ni kikintin ke bekiniap kublai sibun kublai se hajar ngu. Hau pra kublai.